Жалпыңыздарга assalomu alaykum. Hurmatli көрүүчүлөр, Nurkey YouTube kanalынын катталуучулары. Бүгүн буюрса 5-сектордабыз. Бюджетный машиналар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Базар кызып атат экен. Жүрүңүздөрчү. Ушул жерде эртерээк тарта коелучу. Эмне болуп атат байке, эмне болуп атат? Toyota bozor kızıp. Талашпагыла байкелер. Kim aldı, kim sattı? Ben aldım. Siz aldınız mı? Kança aldınız? Maşina sizdeki öyle. Bunu alıp atasın. Niye maşina berip atasın? Mers. Kaysını? Sırtta turuştu. Mers kaysıdan? 240. Подъешка же, Ешка o. Ешка o. Millennium bu. 213 kuzov ha? 210. Жақсы. Mana bozorga kirбей атып мынандай. Aldı, sattı, satılıptır, almashibdi. Biroq buni 1.8 VVTi motor. Qandaysiz? Esok жақсы? Ақсақалға бердіңіз. Жақсы қылыпсыз. Мерс айдайды екенсіз да? Buyursa. Жақсы. Moskva City'den biz bizde. Москва City'ден. Болды, жақсы. Игілік. Игілік, жақсылықтарға, тойларға айдаңыздар. Toyota Avensis 1.8 VVTi мотор. Сон машина. Жақсы. Алған адамға дағы, сатқан адамға дағы бұйырсын. Так, жалпыңыздарға assalomu alaykum. Hurmatli катталуучулар, Nurkey YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бишкек шаарынан жалындуу салам айтабыз дагы. Эми мен сиздерге бир чекеден тартып көргөзө баштайын. Сіздер жайлуураак олтуруп алып, кеңири менен тамаша кылыңыздар. Анан каналда биринчилерден болуп көрүп аткандар не кылып койсун байке? Байке. Каналга биринчилерден болуп көрүп аткандар ден соолуңуз жакшы, иштериңиз жакшы. Катталып дагы не басып койсун? Лайк басып, дагы комментарий жазсын. Атыңыз ким? Сүйүм байкен өтүнүч менен деп комментарийге жазып коюңуздарчы. Машина карап атасызбы? Алып келиңиз. Не машина? Audi 100бү, 80бү? Телефон номериңизди айтып коюң. 220 45 10 Басын канча деп атасың? Болды, чала бересиздер. WhatsApp'ка сүрөтүн таштай бересиз. Болды. Так, ушул Mazda Demio'дан баштайлычы. Чыгарылган жылы 2003, 1.3 автомат коробка дейт. Расходу 8-10 литр, печка, кондер, электроника дейт. Бардыгы иштейт экен. 460 миң сом, 0703 89 88 89. Жакшы. Мында дагы бирөө турат. Газ, бензин дейт. Mazda Demio чыгарылган жылы 2002, 1.5 автомат дейт. Змейк экен. Бензин, газ экен. 450 миң сом. Бул дагы ошол номер 0703 89 88 89 экен. Так, жакшы. Аккорд. Мунда дагы Audi соода болуп атат окшойт. Бул өткөндөгү орустун машинасы окшойт. Головкасын алмаштырыш керек деген. Так, Аккорд турат тугандар. Чыгарылган жылы 2003, 2.4 автомат коробка, абалы идеал дейт. $6.999. 0507 0001 02. Тугандар. Эгерде бул реклама эмес. Бул мындай айтканда Кореядан машина издеп жүргөн мекендештер үчүн араңыздарда болуп калышы мүмкүн. Эгерде Кореядан машина алдырууну көздөп жүргөн болсоңуздар, биз аркылуу ишке ашырсаңыздар болот. Биздин кызматтан пайдаланыңыздар. Мен WhatsApp номериме байланышка чыга бересиздер. Мен силерге баары жогун түшүндүрүп айтам. Болбосо ушул видеонун комментарийге түшсөңүздөр, WhatsApp группанын ссылкасын коюп коем. Ошол жакта күн сайын мен өзүм чыгарган видеолорум, күн сайын ошол Кореядагы машиналерди таштап турам. Ошол жака bir 2-3 gün ошол WhatsApp группада жашап турсаңыздар, бар жогун түшүнүп аласыздар. Барыңыздарды ошол группага чакырам. Так, Аккорд боюнча көрдүңүздөр. Так, Audi 100 окшойт, же S4. Бул жанагы ошол баланк экен. Салам, брат. Что, головку поменял? Нет? Так же, да? Так, өткөнкү Audi S4 тугандар. Жакшы, 430 миң сом. Один хозяин, телефон номер. Как зовут? Мики? Никита. Никита. Никита досуңузга байланышка чыга бересиздер. Мокрый асфальт, машина состояниясы идеал, да? Ну, кольца надо уже смотреть. Кольцасы болчу, кольца надо поменять дейт. Кольцаны алмаштырасыздар, айдай бересиздер. Жакшы. Сатсаңыздар, ушинтип айыбына айтып сатыңыздар тугандар.
Так, мынау Нива. Нива Тайга. Нива Тайга. Чыгарылган жылы 2009 экен, 490 миң сом сурап атыр. 0704 10 56 46. Так, күз келип тугандар. Күз келип. Машиналар көтөрүлүп, элди караңыздар. Ел вообще толуп кеткен. Машина карап атасыз туган? Кандай экен, жактуу? Жо, негизи кандай машина ушул? Жакшымы? Мягкий болот, расходтагы аз, Но машинаны Санда өлөмө жактырышпайт. Эмнегедирчи? Пока айдамайынчачы. бир айдагандан кийин сизге окшоп кийин издеп калат. Керекли айтамын, атам 6 жыл айдаган да. 6 жыл айдаганбы? Охо. Мына тугандар. Nissan Almera Tina чыгарылган жылы 2003, 1.8 механика. Көрө бересиздер. Мокрый асфальт. Анжанда дагы бирөө турат, бул серебристий экен. Так. Бун чыгарылган жылы 2004, 1.8, без вложения 450 миң сом 0555 40 82 82. Так, ички салон боюнча. Салон аябай чоң дейт, бирок туура айтып атат. Полный электропакет бул жерде. Мульти-руль бар, механика. Салонду байкап коюңуздар. Өтө чоң. Салон аябай чоң. Так, жакшы. Кеттик улантабыз. Mazda 626 Capella деп коет. Хэтчбек экен. Чыгарылган жылы 2001 дейт, 2 объем, механика. Телефон номер, баасы $3900. Так, улантабыз. Golf 4 сурап аттыңыздар эле, Golf 4 сурап аттыңыздар эле. Мынакей тугандар, сиздердин суранышыңыздар менен мында чыгарылган жылы 99 1.6 бензин. Пожалуйста, чалып көрөсүздөр. Golf 4. Коркутатпа кичине. Golf 4 боюнча азыр дагы сурайбыз. Мында Жигули турат, Копейка. Иссык-Кульский номер 2101 58 миң оригинал экен пробеги. 73 жылы чыгарган. Родная краска дейт, гаражный хранение, все в стоке дейт и все работает дейт. 300 миң сом. Көлдөн болот окшойсо. Так, ого, тап-таза го. Караңыздарчы. Анча-анча япошкалардын мотору мынчалык таза болбойт, байке? Амывателдин суусу тугандар. Шлангыны кууп кете берсеңиздер, мына жерден чыгат. Көрдүңүздөр? Кийинчи шлангы. Канча эм колго тиери? Колго тиери канча? Ток катары баасы? $267 миң сомго берем дейт. Бир сигнал басыңчы, Жигулинин. Дагы. Кулакты жараткан чиркен. Жигулинин сигналын сагындыңыздарбы? Дагы бирди басың. Так. Күзгүнү байкадыңыздар, задний вид. Бир штук эле. Оң жагы жок да буларда. Так, мына 73төр барбы? 73төр комментарийге жазып коюңуздарчы. Илгери Закиска ушундай машиналар менен чыктыңыздар беле? Мына жерлерге жолуктарды байлап алып. Так. Бисмиллахиррахманиррахим. Ана сага. Караңыздарчы. Тап-таза бар жогу. Идеальный таза. Ушундай да таза машина болот экен да. Байке, ушундай да таза машина болот экен да. Муну караңыздар, вообще. Тап-таза, Ё-моё. Байке, каяктан бул машина сизде? Канча жылдан бери айдап жүрөсүз? 84-төн. 84. Алып бергенде папаша. 84-жылдан бери сиздин колуңузда жүрөбү? Башка колдо жүргөн. Ошондой деңиз. Атак негизи бир эле хозяин негизичи. Рульду караңыздар, Асейден. Бир от алдырайлычы, күлүштү бериңчи байке. Күлүштү бериң.
Başkanı. Qanday ekan mashina? Başkanı. Pay. Bismillahirrahmanirrahim. Ay çirkin ay. Эми о состояниясын байкап атасыздарбы? Сиздерге камера жеткире алабы, жеткире албайбы? Баспаңыз. В общем. Потому что су акса. Жаман болуп калат. Мынасы ошо суу чачуу, Бул жанагы неме? Су чачып. Пыйк эткирип сууну чачат, мына состоянияны караңыздар. Başkanı ya. Хоба. Эшиктин жабылышын байкаңыздар, О, резинкалар вообще сонун кармайт экен. Бускусун арасы. Задний видти байкап коюңуздар. Копейкаларда бул жагында болбойт, өзүңүздөр билесиздер. Вообще сонун. Электроника. Көлдө тартабы эле радио? Жоқ, Тартпайбы? Бул ретро боюнча эле калганда. 265 миң сомго болот дейт. Да сүйлөсө болобу? Ошо эле болушу. Болушу 265 миң сом экен туугандар. Карап көрө бересиздер. Байка базарыңыз берсин, ийгилик. Так, мында Жаллабадский Гольф 4 турат туугандар. Ассаламу алейкум. Машинаны жууп тазалап аткан шеп ушу жак хозяин. Канча болот баасы? Колго тиерин айтыңызчы. $4,500. $4,500 туугандар. Серебристый Жаллабадский учет. Анча-мынча мондай кемчиликтери бар. Лак күйүп кеткен. Так, ички салонуна бир катар көргөзүп коеюн эми ушул машинаны. Да, механика, люк бар. Состояниясы жакшы экен. Так, жакшы. Машина сатылдыбы байка? Канча болду? $180? 280. Бул B4, B4 280 миңге алынып тур туугандар. Чото бүгүн базар жаман катуу кызып атат, байка байлаңыз, байка качып туруңуз. Жакшы. Мына быйымы не болду? Так, E34 300 миң сом 0501 35 69 18. Ана 06 Ошский быйым бар. Көрө бересиздер. Так, бу S класс не экен? Сиздикиби? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Кудайга рахмат. Канчага берейин деп атасың? 500 келе берип берейин деп атамын. $500,000 пул келеби? $500,000 пулга. 1 миллион десе көп эми. Жарым жетет биз. Канча жылдан бери айдап атасыз? Бир Ноуруздан мурда 8 ай болуп калды мына айдап. 8 ай болду. Легин машинада куп жарашат экен аке сизге. Байкап көрүңүздөр тугун. Жакшы. Мында карайбайт да. Чыгарылган жыл 99 43 объем туугандар. Телефон номерди көрдүңүздөр акебиздин. Газ жок бу жерде? Жок, газ жок. Бензин экен. Өткөндө бирок мүмкүн салып кетип калып билет болду да. Бул жанында турган баланыкынчы. Эмне кылам дейт. Эми алар балдар болсо дедим, сен кеткенден кийин машина келип чыгарып кете берет десем. Жакшы, $500,000 пулга берем дейт туугандар. Карап көрө бересиздер. Жакшы аке, базарыңыз берсин, ийгилик. Та, мында Passat B3 турат. Машина чыгарылган жыл 1989, 1.8 механика. 0507 менен 877 859 270 миң сом сурап атыптыр. Мында карап көрө бересиздер. Мында H5 турат туугандар. Ушул H5 дагы көптөн бери турат, өзүңүздөр бизди постоянный көрүп жүргөн көрүүчүлөр билесиздер. H5 2002 44 автомат коробка мынакей. Телефон номери аяк 35 экен. H5ке кызыккандар болсо, вариантыны, акчасыны сурап көрө бересиздер. Бирок состояниясы өтө идеальный экен. Мындай эле сыртынан көрүнүп турат. Кетти улантабыз. Муну канча деп коюптур? 8.000 деп коюптур. Бул да 4-3 объем экен, 99 жыл чыгарылган. Телефон номери 0779 49 0069.
Так, Passat тұрады. Ассаламу алейкум. Так, Passat B3 универсал 92 жыл шығарылған, 380 000 сом. Акеміз көріп отады Passat'ты. Так, Audi 100 тұрады. Бұлдағы 2-3 базардан бері тұрады. Полный заводской краска. Яғни освеженный краска заводской дегенімші. Қараңыздаршы. Полный тап-таза. $5300 сұрап отқан болшы. Бұны да көргенсіздер. Ан жанында бұл тұрған болшы. Бұны деле көргенсіздер. Так, біз улантайлы. Так, мынау машинеда, соның машинеда. Toyota Yaris Verso. Шығарылған жылы 2002. Мынау вообще соның бады. 2002 1.3 механика. Торг минимальный дейді. Вообще соның машина. Мынауны кім айдаған? Мынауны левый деле, правый деле. Вообще соның. Ичі кенен салоны. Азы ешігін ашып көрсетейін сіздерге. Мынаке. Өте кенен ичі. Стептеркіндей еле. Стептікіндей емес қойым, бірақ ошондай еле да. Так. Шеп қолға тиері қанша екен? 250-лерге болбай ма? Болбай қала ғой? Базар қанша қылып отады? 250-240 сұрап тұр туғандар. Бірақ вообще соның машина. Кім айдаса комментарийге жазып қойыңыздарлы. Yaris Verso. Так, жақшы. Passat B4-ні да көрсетіп қойылды сіздерге. Шығарылған жылы 1995, 1.8 C опция дейді. 420 000 сом сұрап тұр. 505 мен 35, 65, 60. Көк түсті екен. Так, жақшы. Бұнда BMW-ні көрсетейін дедім, туғандар. Так, 0707 85 0101 BMW E39. Темно-синий екен. Байқап көресіздер. Состояниясы өте соның екен. Максимал сіздікі өке? Так, Infiniti екен бұл. Шығарылған жылы 2001, 3 объем автомат коробка, $5700. Так, ветровик бар, люк бар. Ішкі салоны кожаный сиденья. Память сиденья бар екен. Салон жақшы екен. Infiniti Q30T дейді. Жақшы. Бая Сефиро кузов туғандар. Правый Сефиро болады. Бұның левый дағы бар. Nissan Maxima деп. Бұл Infiniti екен. Қолға тиері қанша? Қаншам келіштіріп айтып қойыңшы. 5,5 болады. Алмашу жолы бар ба? Алмашу жолы жоқ екен туғандар. $5,500 болады. Бишкекте болады машина? Болды, чала өрестер. Так, Honda Inspire. Saber бұл. 99, 2.5 объем, газ, бензин, 380 000 сом, 0507, 31, 42, 73. Так, мұнда Mercedes-Benz C-класс. Ассаламу алейкум. Так, шығарылған жылы 1998, 3.2 V-образка дейді. $5800, $0558, 013000 екен. Бұл Ленинскийде жүрді өлі? Ленинскийде жоқ, Объездной. Объезднойда? Кече көрдім да ұшақтан. Так, разноширокий. А, 245, 40, 18-ci разноширокий. Литий дискада. Gaz veringchi. Bayqangizlarchi tuğanlar. Bayqangizlarchi. Quloqni jaratqo. Quloqni jarat. Так, телефон номері 0558 01 30 30. TikTok. YouTube. Қанша болады қолға тиері? $5500 болады екен. Вариант бар ба? Обмен? Только наличка. Болды. Объездной тарапта болады, а? Объездной тарапта болады туғандар. Чалып көре бересіздер. Только наличка де. Жақшы, базарыңыз берсін, игілік.
Мында Toyota Avensis турат. 2008 дейт. 2 объем турбо дизель. Растаможен, не оформлен дейт. $9700. 0999 26 16 19. Ассалаумалейкум. Кандайсыздар? Денсаулык жакшыбы? Avensis каяктан келип калды? Франциядан. Франциядан ба? 2018'de kelgan. 2018'de келген, а? Бу оформление болгон, э? Жоқ, растаможка болгон, оформление болгон. 2018'den beri оформление болгон эмес. Жоқ, bu yoqda просто garajda turibdi. 2018'den beri garajda турат экен. Канча болот эми баасы? Последний баасы 8700. Акыркы баа 8700 болот экен. Туугандар, карап көрүңүздөрчү. Сразу оформить этип беребиз дейт. Toyota Avensis партрониктер бар экен. Дизель D4 болот. Так, жакшы. Карап көрө бересиздер. Биз улантабыз. Так. Мында Mazda, ой. Байке Mazda ул, э? Passat. 91-жыл чыгарылган 1.8 моно 285 миң сом. Телефон номер 0703 77 77 67. Үстүндө рейлинг бар. Жакшы экен. Ал өтө жакшы экен. Так, могу сыйырбы не болуп атат? Бакылып атабы? Так, чыгарылган жылы 2002 объем автомат коробка 550 миң сом. Үстүндө рейлинг бар. Кара түстө, левый руль болгондо дагы автомат коробка. Шеп эшикти жаап турун көрүп алайлы, а? Ассаламу алейкум. Бисмиллахиррахманиррахим. Муну канча деп атасың? Нейсе, жакшы иштер. Колго тиерин айтыңчы. 510. 490 болот, а? Болбой калабы. Канча кылтат базар? 7ден өйдө тур. Бул балдар не иш кылат экен? Не кылат? Палировка болот. Фаран. Канча мен кылат экен? 200 сомдон келген бір фаран. Bir far 200 сомдон, а? Bir farаны 200 сомдон полировка кылат экен. Так, машинени көрүп коюңуздарчы бир катар. 510 миң сом болот дейт. Полировка кыласыңар жигиттер. Молодец. 200 сомдон, а? Эгер машина базарга келип, фараңыздар мындай бозоруп калган болсо, балдарга кайрылып коюңуздар. Телефонуңарды айтып коелу, жигиттер. 0706 00 42 01. Атың кем? Даниэл. Кана бир көргөзчү бир караматыңды. Мен сүрөттөр алып өзүң. Жок, муну эле жасай бер, бирек тартып коебуз. Каналыңыз атын. Нуркейже. Сыртын бир катар нөлевка менен жууп туруп, анан эмне аппарат менен тазалайсыңар? Химический. Химический. Это чайник. Чайник мененби? Мен муну жан көтөрүп жүрсөң, муну ичет окшойт депмин. Көтөрүп жүрүптүр да жан. Жакшы. Неке. Жашыңар канча де? 15 жашта биз мындай нерсени вообще түшүнбөйт элек. Көрдүңүздөрбү азыркы жаштарды? Молодец. Ушундай адал мээнет кылыш керек. Ийгилик ишиңиздерге. Чала бересиздер кызмат болсо. Так, чыгарылган жылы 2000. Аппак жемчуг экен. Чаңчуг цветтен. 3.2 вабраска чыгарылган жылы 2000 экен. Расходу 11-12 дейт. Телефон номер 0551 17 77 70. Машина кимдики экен? Денсаулык жакшы иштериңиз. Ошто жүргөн машина. Канчага берейин деп атасыз? Баасы канча эми? 11,5 сурап атабыз. 11,5 миң сурап атабыз дейт. Туугандар, 11,5 миң, пожалуйста. Таптаза. Үстүндө люк бар экен. Поворот повторитель бар. Так, ички салон боюнча. Память сиденья полный, электропривод менен. Бул эме да, рулевой колонканыкы. Так, фаранын выключатель состояниясы өтө идеал экен. Караңыздарчы. Өтө таза экен. Байке, 5-5 болгонда ушула вообще өлмөк да. Чиркин. Караңыздарчы. Байке. Беш мотор коюп койбойсузбу? Кайсы канал? Нуркейже. Нуркейже. Жакшы. Бишкекте болобу же Ошко кетесизби? Бүгүн кайда ушка чыгабыз?
Бүгін Ошқа кетем дейді. Ош тараптан алушылар болса чала бересіздер. Алмашу жолы бар варианттар? Жоқ, только наличка. Жақсы, базарыңыз берсін. Так, мынанда поддержка шығарылған жылы 1989, 2.6 объем, автомат коробка. Так. Серый екен, серый металлик. Ассалаумалейкум. Машинасы кө? Ешігі чоткий жауылады екен, чып-чып дейді қой. Состояниесі жақсы екен. Өте жақсы екен. Қаншаға берейін отасы тұған? Қаншаға берейін отасы? 350 мыңға берем дейді туғандар. Чал. Газдағы бар ба? Газдағы бар екен туғандар. Мына. Газды полный немелері тұрады. Жақсы екен. Бишкекте олады, Болды, чала бересіздер. Так, 210 кейін күн ауыз. Мерседелі тарту өреткенсің дөңіздер тұғындар. Бір чекеделіне тарту отауыз. Шығарылған жыл 95, 2-3 объемный $4700. Жақшы, көрі бересіздер. Так, мұнда Ford қайсылы? Сиат дейбі бұны? Сиат, Шаранның. Сіздікі машина? Жоқ, жанында біреу бар. Сиат Шаранның әлі аналогы? Мұна Шаран, Volkswagen Шаран, Екеуін қараңыздар, оқшош, Ені олады, Так, Шаран шығарылған жылы 2002, объемы қанша? 1.9 дизель екен, автомат коробка, 450 мың сом. Бұны қанша жылдан бері айдап атасы? 1 жыл болды о. 7 орынды Шаран туғандар. Так, үшінші рядты алып қойып тұр. Неге сатып отас, әке? Той топыр башталды. Біздің қырғыздарды құшылды. Күзінде той топыр башталады. Машиналарды сатамыз. Жақшы. Бишкекте олата машина? Қаншаға өрейінде отас? Көрөз, сүйлөшөбүз дейді. Жақшы. Бұл Одиссей кімден екен? Мұнда Одиссей тұрады, туғандар. Состояниясы өте жақсы екен. Так, шығарылған жылы 2003, 2.3 автомат коробка, без вложения, 4 ВД, $8500, 0501, 600-993. 600-993. Қарап көре бересіздер. Так, жақсы. Так, мұнда Nissan Almera Tina тұрады. Шығарылған жылы 2001, 18. Телефон номерді көрдіңіздер. Шалып байланышып көресіздер, бағасын сұрап қойыңыздар. Қызықтар болсаңыздар, көрсеңіздер болады. 04 Жаллабатский учет туғандар. Мынашындай сіздерге қолдан келішінше бар жоғыны көргөзіп берген әрекет қылдық. Базар өте қатты қызып отады. Біз болғаны бір чекесімене шықтық. Базардан келгелі ұшу жерге келдік. Базар өте қызып отады. Бұл жерде бюджетный варианттағы машинелер. Алғанға, сатқанға, айдағанға арзан автоунаалар. Каналда біріншілерден болып көріп отқан көрушілер болса, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар туғандар. Кейінгі видеоларымыз күн сайын ирет-иретімен шығарамыз. Бұл видео 2-ші күн же 1-ші күн шыққан болса, же 3-ші күн шыққан болса, ертесі күнгі мұнау жақтағы машинелерді шығарамыз. Бұл жерде Россиядан келген автоунаалар, андан кейін Корея, Дубай, 7 орынды автоунаалар, Спринтер, қолдан келішінше тартып көргізіп әрекет қыламыз. Мен аты жөнім Нұрымбет Махаматалиев, келеркі видео чейін көрішкенше.